نننې زمونږ سبق سورت آل عمران درېمه سپاره آیت نمبر 38 خوانوالی تر آیت نمبر 43 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنالك پدغ وقت کی دعا زکریا رب دعا اغختا زکریا علیہ السلام دخپل ربنا. قال ويلدو ربي اے رب زما هب لي وبخماتا من لدنك ذرية طيبة دخپل طرفنا اولاد پاک انك سميع الدعاء یقینا قبل انك دعائے. فنادته الملائکہ نو آواز اکدت پرشتو وهو قائم یصلی او دے اولاد اچ دعائی غختا فی المحراب پا عبادت خانہ کی ان اللہ یقینا اللہ یبشرکا زیر در کیتا تا بیحییٰ پیحییٰ علیہ السلام مصدقا بکلمت من اللہ تصدیقا ان کے بوی پا حکم سراد طرفد اللہ نا وسیدہ او سردار وحصورا او پاک باز ونبیا من الصالحین او پیغمبر بوید کامیابنا. قال وین زکریا علیہ السلام رب اے رب زما انا یکون لی غلام سرنگ بشی مال رحلکو وقد بلغنی الکبر او تحقیق سرا رسیدل دے مات بڑاوالے وامرأتی عاقر او خززما شنددا. قال ویل جبرائیل امین کذالک اللہ یفعل ما یشاء کذالک دارنگ بیتو اللہ یفعل ما یشاء کئی آغا چخوخیشی. قال وین زکریا علیہ السلام رب جعل لی آیہ اے رب زما اگرز مال رنخام. قال ویل اللہ آیتک اللہ تکلم الناس ویل اللہ نخستا دادا چی خبر بن کے خلق سرا ثلاثت ایام دریو رزی الا رمزا مگر پہ اشارہ واذکر ربک او یاد ورب خپل کثیرا دیر دیر وسبح بالعشی او پاکی بیانود اللہ بالعشی مازگر والابکار او سحر. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ او کلچوین پرشتو یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی یقیناً اللہ چنکنی تو وطہرکی او پاک کڑی تو واصطفاکی علی نساء العالمین
او چون کړي ته په زنانو د مخلوقات د خپل زماني یا مریم قنوتی اے مریم عاجزی کوا لربکی خپل رب تا واسجدی او سجد کوا وارکعی او رکوع کوا مع الراکعین سرد رکوع کونکو.